들이지만은 시험에서 그냥 넘어지게 돼 있는 겁니다. Тэгээ олон удаа хэлж байгаа. Хэрэв үгнээс холдоод ивэл сорилтонд унжил таар. 예수님이 시험을 당하셨잖아요. Есүс хүртэл сорилтонд орсон биз дээ. 마태복음 4장에 보면 예수님이 40일간 굶주리셨을 때, 금식하셨을 때 마귀가 시험을 했습니다. Матай 4-р бүлэг дээрээс харуул Есүс эзэн 40 хоногийн турш өлсчихсэн мацаг барьсныхан дараа бозор сүнс ирж сорьсон. 예수님을 시험한 마귀가 우리는 시험하지 않을 리가 없잖아요. Гэхдээ Есүсийг хүртэл сорьж байгаа энэ бозор сүнс биднийг сорихгүй байх шалтгаангүй байгаа биз дээ. 예수님께서 베드로를 향해서 이렇게 말씀했습니다. Есүс Петр тандж ингэж хэлсэн. 마귀가 사단이 너를 시험하려고 내게 청구했었다라는 말씀을 하셨습니다. Тэгэхээр сатан чамайг тийм ээ сорихын тулд надаас зөвшөөрөл авсан гэсэн. 그 베드로를 시험하기 위해서 하나님께 허락을 받고 있는 거예요. Тэгэхээр Петр гэдэг хүнийг сорих гээд бурхнаас зөвшөөрлийг нь авч байна. 그 우리를 시험하겠죠. Тэгэхээр бид өхнийг жигсэн сорин үстэй. 그 시험에서 이길 수 있는 방법 그것을 예수님이 가르쳐 주신 거죠. Тэгвэл энэ сорилтонд ялж болох аргыг бид өхөнд зааж өгсөн байгаа биз. 기록하였으되 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 гэж бичигдсэн байдаг, гэж бичигдсэн байдаг, гэж бичигдсэн байдаг гэсэн. 말씀으로 예수님은 마귀의 시험을 이기는 모습을 우리에게 본으로 보여주셨습니다. Үгээр дамжуулан энэ бүх сорилтыг ялж байгаа дүрхийг Есүс бид өхөнд харуулсан байна. 근데 말씀에서 멀어지면 그 시험을 이길 수가 없어요. Тэгэхээр үгнээс холдчих юм бол энэ сорилтуудыг ялах арга байхгүй. 마귀는 끊임없이 우리에게 속삭입니다. Бозор сүнс бол тасралтгүй бид өхөн дээр ирж шивндэг. 지금 이 시간에도 속삭이는 소리를 듣고 있는 분도 계실 거예요. Яг энэ цаг хүртэл өөрийнх нь чихэнд ямар нэгэн дууг шивнэж байгааг сонсож байгаа хүмүүс ч байж болох юм. 오늘 주일 말씀 끝나면 빨리 집에 가야지. Өнөөдөр эзний өдрийн үг дуусвал хурдхан шиг гэрлүүгээ харих юм шүү. 빨리 가서 뭐 하고 놀아야지. Өөртөө хурдхан очиж нэг тим юм хийж амрын шүү. 게임을 해야지. Өөртөө тоглоом тоглоно. 뭐 속삭이고 있을 수 있잖아요. Янз бүрээр ингэ шивнээд байж болохоор байгааз. 근데 평생에 이 말씀을 자기 옆에 두고 읽으면 그 속삭임을 안 들을 수 있단 말이에요. Гэтэл өөртөө байлгаад амьдралынхаа бүх хил өдрүүдийн турш уншиж явах юм бол тэр шивнийг сонсохгүй байж чаддаг байна. 근데 이 말씀을 가까이 하지 않으면요. 그 속삭임을 듣습니다. Харин энэ үгтэй ойр байхгүй байгаад байх юм бол нөгөө шивнэж байгаа үгийг сонсож 그 эхэлж. 신령한 것을 보지 못해요. Ингээглэр сүнслэг юмсыг олж харж чадхаа 그냥 болчихдог. 눈에 보이는 것만을 위해서 사는 사람이 되게 되는 겁니다. Ингээд нүдэнд үзэгдэж байгаа юмсийн төлөө л амьдрч байгаа хүн болчихдог байна. 우리가 신앙생활하는 목적이 무엇인지 우리는 잘 알고 있습니다. Бид бүхний итгэлээр амьдрч байгаа зорилго юу вэ гэдгийг бид бүхэн сайн 누가 мэдж 지죠? байгаа. Хоёр зүйл үстэй. 예수님의 은혜에 보답하기 위해서 Есүсийн нэгүсэлд бид бүхэн хариулахын тулд 또 하나님을 기쁘시게 함으로 우리의 사랑하는 사람들에게 천국의 소망을 전해주기 위해서 Бурхныг баярлуулж Бурханд таалагдж амьдрснараа өөрсдийнхээ хайртай хүмүүст энэ диваажинг дамжуулж өгөхийн тулд. 근데 이 두 가지가 하나로 모이잖아요. Гэтэл энэ хоёр зүйл үндсэндээ нэг болж байгаа үстэй. 예수님의 은혜에 우리가 어떻게 보답할 수 있을까요? Есүсийн нэгүсэлд бид нар яаж хариулж болох вэ? 예수님께 우리가 물어볼 수 있습니다. Гэт бид бүхэн Есүсээс асууж болох юм. 나를 위해서 죽으신 예수님의 그 은혜를 무엇으로 보답할 수 있습니까? Миний төлөө өгж өгсөн Есүсийн энэ нэгүслийг би юугаар хариулж болох вэ? 예수님 뭐라고 대답할 것 같으세요? Тэгэнгүүт Есүс бидэнд юу гэж хариулах юм шиг байна? 너 혼자 천국에 오지 마. За ганцаараа деваач нь битгий ирээрэй. 네 사랑하는 사람들과 함께 더 많은 사람들을 천국으로 데리고 와. Өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг олноор нь деваашн руу дагуулж ирээрэй 그렇게 말씀하시겠죠. гэж хэлнэ үстэй. 그러니까 우리가 신앙생활하는 목적은 한 가지라고 할 수 있는 겁니다. Ингэхлээр бид бүхний итгэлээр амьдрч байгаа зорилго нь ерөөсөө ганц зүйлийн төлөө гэж хэлж байна. 예수님의 은혜에 보답하는 길도 또 우리의 사랑하는 사람들에게 이 복음을 전하는 길도 똑같은 거예요. Тэгэхээр Есүсийн нэгүсэлд хариулах байна уу? Бид нар өөрсдийнхөө хайртай хүмүүст энэ сайн мэдээг тарах. Энэ хоёр чинь адилхан байхгүй. 근데 그 일을 못 하게 돼요. Тэгэхээр энэ ажлыг хийж чадхаа болчдөг гэсэн. 말씀에서 멀어지게 됩니다. Үгнээс холдоод байх юм бол
정말 성령이 주시는 기쁨을 누리지 못하는 사람이 되게 되는 겁니다. Ингээд ариун сүнсний өгдөг тэр баяр хөөргийг мэдрэхээ болцдог хүн болдог. 말씀에서 멀어지면은 이렇게 말씀 듣는 시간에 졸려요. За тэгээд үгнээс холдоод байх юм бол тэр хүн энэ үг сонсох цагтаа нойронд хүрээд идэг. 말씀에서 멀어진 증거입니다. Энэ үгнээс холдожээ гэдгийн нотлогоо баримт нь байхгүй юу? 기쁨이 없어집니다. Баяр хөөр байхгүй 기도가 болчихдог. 안 되죠. Залбирал нь бас болохгүй. 우리의 마음이 신앙이 점점 무디어지게 되는 겁니다. Бидний сэтгэл, бидний итгэл улам бүр мохож эхэлдэг. 그래서요, 잘못된 판단을 하게 돼요. За ингэж яагаад энэ хүн буруу дүгнэлт гаргах вэ? 하나님의 뜻이 아닌 잘못된 판단을 해서 자신의 길에 스스로 걸림돌을 만들게 되는 겁니다. Бурхны хүслээс зөрсөн буруу шийдвэр гаргаснаас болж энэ хүн өөрийнхөө амьдралд тэглэх чулууг өмнөө тавьдаг. 성경 전체에는요, 그런 예가 너무나도 많이 나와 있는 겁니다. Библи бүхэлдээ тийм жишээнүүд дэндүү олон гарчихсан байна. 아브라함이 왜 애굽에 내려갔을까요? Авраам яагаад Египт рүү уруудаж ятсан бэ? 기근이 왔다고 왜 애굽으로 내려갔을까요? Өлсгөлэн ган гачиг болчлоо гэхлээр яагаад Египт рүү явчих вэ? 하나님을 잊어버렸거든요. Тэр үед Бурхныг мартажсан байхгүй юу? 하나님께 묻지 않았던 겁니다. Бурхнаас асуугаагүй. 만약 아브라함이 하나님께 물었다면은 하나님은 애굽으로 내려가지 말라고 말씀하셨을 거예요. Магад Авраам Бурхнаас асуусан байсан бол Египт рүү уруудаж очиж болохгүй гэж хэлсэн байж болно. 다윗이 왜 큰 범죄를 지었을까요? Давид яаглаараа тийм том гим нүгэл хийчих вэ? 평생에 자기 옆에 두고 읽어 있던 말씀을 멀리했던 겁니다. Өөртөө байлгаж амьдралынхаа бүхэл өдөр унших ёстой үгнээсээ холдож ирсэн байсан. 엄청난 죄를 지었고 자신의 그 평생에 큰 오점을 만들어 놨잖아요. Асар их гим нүгэл хийсэн өөрийнхөө амьдралдаа маш том алдаа гаргачихсан биз дээ. 잘못된 판단을 하고 자신의 신앙의 길을 그 길에 큰 방해물을 두는 것이 그것이 말씀을 멀리하기 때문에 그런 겁니다. Буруу шийдвэр гаргаад өөрийнхөө амьдралд маш том саад бэрхшээлүүдийг тавьж байгаа нь үгнээс холдсондоо энэ бүхэн үүддэг байна. 자, 우리 마음속에 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 이 말씀을 기억하고 계셔야 되는 겁니다. Тэгэлэр сэтгэл дотроо өөртөө байлгаж түүнийг амьдралынхаа бүхэл өдөр унших ёстой гэсэн энэ үгийг мартахгүй байх хэрэгтэй.